abusua pani hwɛ me say abusua ni nyina ɛtwe no so mo so mo bi esie na abusua on for mo nko okay na ba bi esie no abusua ye nyina de hye bi am ne betu ni ma mfana nto se me die bibi o me di sie nipa bi a ensem ya no mo kan kanti o ana me di to ye na abusua aye nyanka made aye amane ne amamre wo ho omu wi omakọ omu krom okay akwa amane ne amamre ama so no adivert atu nsuta no omaginatum anye kwa omu twa odwan no omu de nsane no magu no omu de nsuo ne no no bi e wo nkwanta omu de gugu a obeba wo so panyi na wo ye ugina abusua no ya yi as a leader as okofo a wodi anim una akogu nsa akosre akobom panifo di ubom panifo di ulo fidi bi na abusua di wo chan wo na bodin a kire wo na we su din ka ho yeah nwa bo what you say na san samafo ni nyina wo say ye de hye Charles Kodofosu waba ye kosia no ye command welcome wa Asamado manifie because Asamado ti se kuro adia na abusua wo oyuko bretuo asuna abusua wo ukwa ye do ko abusua mo awa Asamado ye do ko abusua ko busa akwa so so panyima so wie mra setena mu na ne ho nto no because ade a wo ye no wo ha ne wo fa ase no wa Asamado o ohalumba wa Asamado me se Kodofosu wo bre o wow dem me can say okay one of my petition and I the key na say ni so lumba onye nipa hunu kwa obeba be shi ba bro we so lumba beba obe shi akra ketewa so oba buna o ye virgin and abema buna o ye virgin e obe shi ni so because sunsum ensim mrewa ene abro wo twabra mete ka ho mete bus no window no okay na obi ba no say owura me pacho die magi ne fa kokuro we so o tworo din ne maami se me kwa me mpopa ni pass me si na me fa sika emma ne se ne wo fa asese me fa mere ne ma ba me di be 3 days am ka che maami se obi amane me nti kokoro mu ko du kromo be ano pa be 10 ebucha no mo kire me sha fi o because obi a obuchua bia wo nipa awudu abo ne dia kromo hu no ko du fi o a abuchuafo nya ta am se me de nipa asmasi e na de enkrama me se me fa mere ne wo fa ave no omo hwehwe o manim omo hwe o manim ti e wa na am ko yi picture group picture oh okay e ba mo se metima chiro no ba ko na me se papa wo ya oni tina ho no e wa na krom fi adani sun eh so wu be 10 years some man na dia de ne ma na me abusua fo mo bi akwa ba by Grace TV so bize twedi ampo nyanko pato obi a ho ya abusua egusu odi areho Daddy Lumba ni wachi lokwe okuafo ye adwuma a opon tina adwuma be na opon ye odo be ya fi etwa mu no July bosom de to so de nisia na abusua ade ade sa nsem bebre e de fi Daddy Lumba ni wo mu epa sesi the bone of contention and asem a abusuafo bisa na amanse na bisa ye baby I see Daddy Lumba I don't know how be kai apa ko so ade hye abusua mpo nanom ene ade hye na abusua ye press conference na so de nsem beto bia se o shebusua pani be mre kakra o ma kire baby I see Daddy Lumba enye sa dia o mutu no na mpuku a o be kire o ma kire o be ya mamre ni amane bia se fata e de etu na abusua ne be din ko kakra e be resunsun sabi nipa wu a baby esie no edim se abre bia ansa kwa ye wo se nipa no abusuafo di echi akọ emoko duru wo mpo ase de be hye efom akata so no so for bom pae abusuafo ni din kali twa to kwa update na tisa ene society na se wiase baby nipa wu esie no tumi e wo ho update na wo se abusuafo hu na sunsum Daddy Lumba nyame de na abusuafo nim baby ayesie ni ebetimi anya nsunsanso awa abusua no so betimi de hawo ne hamanye bia ba na ye be resunsun na ka ejesi wa de funfie bebre esan sunsun nsem obeka bebi ache nti kam na mana kwa ba ana wada ma pombo ko de ya obani ya ko so nyame adom na so ya do bwa yase yen ka bi nhie mi gnani Daddy Lumba ensensem ya ai de chai na se si ansem a medika aka se abusuafo ina edim awewo atim ni so ni se abusuafo so omu nim da bia ye sie Daddy Lumba ni wachi e na omu chese wo ye this year ye ntinka ni ye mu mpa nka wo se adesisi ye ba mu e je wo se ko Daddy Lumba kwa na so omu chese abusuafo ye till now
on kyerɛ wɔn baabi a wɔn si that number ɛna wɔn nso abusa anya nkyerɛ wɔn bia na sɛ medical kana yɛbɛdi nkɔmɔ kakra ne abusa so obi kura yɛ nyame deɛ a sɛbi baabi a esie nipa no ɛfa yɛfa na obi yɛ nyame deɛ musa ɔsi esie no ɔda roma ɔsi esie na amusie okay amusie obiara wɔ na amusie okay wokɔ kurase a yɛ romafoɔ amusie yɛ methodistfoɔ amusie yɛ nkramofoɔ amusie ɛne ɛwɔ ban mu a yɛ adehye amusie ɛne ɛwɔ normal kromɔfoɔ nyinaa amusie okay wate ase sɛbi baabu so Nyankopɔn de ɛnɛ nsia ne bɔ wiase okay owi a ɔde da kɔpɛ na ɛhome ɔsɛ ɔde ti fam na tie ɛna nwe nipa nti na nipa wo esie ne fam no ɔsɛ ɔnɔtie bɛkɔ nɔtie mu okay ɔnso bɛkɔ nso mu ɔkra no bɛkɔ agya ne nkyɛn nti ɔkra no yɛ spirit atu mu a adi party afiri mu na ɛkɔ agya ne nkyɛn ɛna ɛkɔ asamado but ɛfam a yɛ tutie na tie de bɔ wo no ɔsɛ ɛdi nipa no kɔhyɛ wo wate ase okay nti ewiase nsatea nyɛ pɛ yɛ obiara ne dibira wo mu okay dibira ne baabi ebesie wo ɛne som ne baabi ebesie wo okay sɛ bi lumba ɔnyɛ obi hunu kwa okay me ba wiase me nti sɛ obi awu ama ya hide ne funu akosie ne da sɛ bi ɔpenso kro wura kra no sɛ ne hu nipa wu ne de ne kɔban mu a ne na hemfo na brafo de die chire kosie no ya mu na ahwa akofo se da kosie omu duru ba mu wa nya omkwa na wura o na nsama afrafo wura ho bi na hemfo jaase bonkum omu nyina wura ho ko gu insa ko so bempom ko gu insa ade ne disia no kura no ono kra o ye kuro wura o ne lumba ordinary musician a o sa ye this year wawu na busuapanyi nko ase makosie no se obi betu no funu ade na wolumba ho obi betu no funu o se bi no bo kokose chinchina a o betu funu obi ko bo kokko asa wo de na koto ba bi e oda abusua nyina hu so obi kotu a na be kire se kokko e bo e no na nipa bi abokoko that means what you take nipa no responsible what you say is it on say me ya ye no wo ye nyansafo pi a o ma abireti achi nyansa na oye bepi na de ne ko asem mu no ana abusua nyina atwe no o ma nyina atwe no se abusua emfa na esie ye gihye no lumba onye obi ahunu kwa o ye celebrity kase a o ye legend o ma ni nyina nyum tuni a ne nyum aso ani anyum fo bebre bawu na mpadu awu ayi sani ayi kwa Kofi B no ni ade Kofi B kwa so nye ayi ampofoje awu ampofoje okay what you say pabo awu okay wo mu nyina ya ntwe mu ayi mu sa dasebe dwama ya dasebe dwama ko o se ayi ampofoje owu ye no okay mampon akosi ampofoje kroni dane sa 3 days mi se wunya ba bi kro ntia what you say wow okay owu ye na 3 days ye na ye ni funa ka kosia miensa ai free abusua de bi bai gamro de bi bai na say na amachile de su de bi bai oh okay wow but omu bratima ye omu yi ba ko man tiase ye adwuma okay di na ampofoje ni din ukọ mampo ni din da ho legend o na tete amachile de what you say di lumba so nkofo bebiri afa ne nsem enkura bebiri afa na so think o sa ade no eye nsanda ho nti abusuapanyi wo sie na wie okay abusua che o so wo abusua nyina se social media obi abeso wo babi esie lumba wo twe bloggers nyina na abusua nyina ko se mo se mo esie mkusie na oni a na esie no na etu akotwe babi yeda o so hwa ade ntina ase chinchina o mpese oba kira mu obi ho wo chinchina atwan me se obi a wotwe e bete okay what you say o ye mention pie wo ka for beti okay onko akontan kro wontimi ba yi emba ye abusua ni nyina abusua no ye wo panyin wo na di akola ko di ade ye wo akora wo na di panyin di ade empanifo bi wo ho mo kyan abusua panyin ne wo fafo wo ne so am wo ne maame mo wo mo nyina ye abusua panyin wo ye aberewatia ene nkokorafo wo mo fie okay dina se ye ko adwenkyira ye se ye ko busha aberewatia okay
Okay. On anim panyedie. Say yi abusua ya yare se abusua. Okay. Ye nti wo ha. Ye nananom fia na be hye kromu a. Enti se bibia si a enti egu nsa. Wo so panyi na wo ye ugina abusua no a ye yi as a leader. As okofo a wodi anim. Wo na akogu nsa akosre. Akọbọ mpanifo di ụgbọ mpanifo di ụlọ efidie bi na abusua di wo chan wo na bodin a kyerɛ no wa we so din ka ho yeah no wa bo what you say na san samafo ni nyina wo say ye de hye Charles Kodofo su waba ye kohyia no ye command welcome wa Asamado amanifie because Asamado ti se kuro adua na abusua wo oyuko bretuo asona abusua wo ukwa ye do ko abusua mo Asamado ye di ko abusua ko busa akwa so enti obi wa obewu akokko ma no obati nani no o se mi kohyia no wafa bi anipa asamasi nipa asamasi ko ta so what you say enti ye ni ko na abusua fi no kohyia wow enti mi sra abusua pan se sabe di abusua ne ye no o so mo ye sa wasie na wi omo disi omo kasa chinchi ya da bi so wasie na wi wasie ni wi no nya nkwa na nipa ne owu nua ne nkwa na ye wo faase o so wo di abusua ne nyina akọ ho ani esie mi wo faase no ye ka se ye be sie no ma anti asie ma sie na wi ani me de ne to ye enti eno ye be twitwa ana ye be chewo ya nya wo hwe wa kire so bi antimi no ana funu so mo ntimi ngotu kwa ba ko bi wa ye de o se wa ti asie enti abushopa nyima asomdwe mra setena mu na ne ho nto no because ade a wo ye no wo ha ne wo faase no wa Asamado o halumba wa Asamado me se Kodofo so wo bre o because ni din da ya nka din papa ne ebo ma no we legend nka Asamado nsamampo so nke so a president because we legend wi ase nyina ebo ndi obi wu a din papa ye ebo na di aje o din ebo asase so ba se ase de obe wa ye wi ana okay onipa wu ani ntwa yo Asamado wa bofo papa gina nchen okay ejina wo nchen nifa so na bo ni gina wo nchen bongu okay enti omo ne nam ufie ba bi ye deda wo ba bi ye kosie wo nipa nsem omo ka no nipa smasi we nipa o Yankopon nhira no na ya maake nipa smasi we fucking na me oba bere papa Asamado na ya maake nti de ba do so no na wo ko okay ti papa ndo so abekọ heaven papa ko so akọ heaven eni nti a obi wu a ne dad ne ko na ye sire awufusom akitofo wo ya awufusom ma no ebi am se wo wu da afi na ya bi ye sira o se obi ewu no obi be wu no ho na obi wa di bone pa but ni wu dem no o sire bone fa te Nyankopon de che no obi ekunkum nipa obi ya amroba obi ya asisifo o tutuafo eja wo wu na wo da no upom no kasa we fa mbone chem na metie de chem because no wow enu ntina Yesu da ebo asendue no according to Bible no on say akonfo mienu ba ko etwen ekeka na dwen tire no but yo onu no kan no o se wo be hia mo paradise nti sa awie uwo no utimi pam ka bone ya Nyankopon de chem na Kristofo so ahu se nipa wu a o ka na so sire bone fa chema no na ebia na this year na ye no na sofo be ye bob max ama no se nipa ba ko mienu esakra ho a eno cry bonus money nipa na wo no yeah wow ti mi musa sase we metwase ya obi wu akopem se die ne be she fom no onyanhia na tembuo ma ne nko zabe no wo hin sam no ne nam o se nipa wu on ne nam nti ye nananom no tisi no bo che wo ko akura se no eja ale bo se de onananu aduane onu waje no da be si apaso okay san samafo ba gigi se samafo ba fie onu se be sie funu no ko ebi wo so a ye sie no ye nyanwe ni ntum still de ba fie na se be so ya don number wu July opem se ye sie ne 13 December no na order so oni nam no owuramu owuramu ofan oni nam se ne kra ne gira nsuo na no okay ne kra ne gira ne sunsum so ne nam e wa sa kra ne sunsum o okay eso so ya dan tem se kra ne ye Nyankopon de bo nti wonam o kra wo meto wonam esum mu abo se sadobi wo se eno ye difference na o kra na wo mu ti na obi timi yi obi sunsum de koye bone no wow nti onyu ukra wo but wo sunsum o timi dem no afa wo nipa dwana akwa ye bone nti bo se obi nya bayifo sofo bi se wo ye bayifo ko ye di nanim
akọ ye boni sunsum akọ ye boni akọ ye boni wow iso obi onim sunsum asem te so omo sie number 13 na sunsum ne nam sunsum ne nam me say obi ameka so ko hu na there be o say lumba no we celebrities okay obi ani no na ne look na no de ba no obi hu no be say lumba ni the crepa what you say aha nti obo ne ti look no nti no o se dan na ho adi mo obi okowura obi okofa obi body na no de nam ona mo ade na wo ye sabre say ebi a ne nyuma a obeye ema wie nti o so ko ba mi ko wie ye jeje no wow nti obi ewu ha Kumasi ya okay owo Togo wow owu oyesie no owo Togo nti ubo ntetete no ubo je wa na obi de mma bi aba o se me me papa bi na eba du wa no so wo ba ji ya ye twen no a o se mrefia oba o ma so da o ma da because wo anwie na djuma to akotwe ba bi akọ wie nti wi ase no asem le siampa esi ana na esi but tetiness tetiness ma kwa mane obi se je kwa me obi mane me no wa interview obi ama obi mane me Abidjan ka ebi na obi ante sa interview me say kotokone asek ball no 90 so be 1994 okay esi 93 mu na me wa Abidjan okay ana kotoko asek share kotoko ana kotoko fo bu asek fo ana asek fo du Abidjan no me de nkraba na me okuro bi e fro ifasi o tra subiri o ko sampotiro na na me wo e fro okuro bi ko jokuro me mo fa enti mo fa so ye Ghana he no na e ba enu na ade ne ba na ko fo bo mo Kumasi no mo so de information ko e no mo so bu Ghana fo ko enti ye kura ti mo he na oba kuro mo ba Abidjan no te se ye bu Ghana fo o ba so ajajo mo ne mo yire no mo fa se mo mfa mo ko se mo ko na ye se kotofo abu asek fo ye bu mo ba okay Ghana ni bia wo Ghana ni bia mo hia bia mo kunkun ni papa tata hwe obi krobia ni obi chibo fruit ye be fa ne ba de no to angom bo hunti obi ba de ne hwe amangu bia ma ne tipa ye mo fa ire na no ha no odidi Cote d'Ivoire fa ta mo de depend on depend Abidjan for pan no de ne ye di tri de mo de wura nam mo de wura nam ma ne ka kete pan no na wacha me nshey wow what you say enti entokon si twa nata na Rollins na etiso okay na Rollins de car ba Abidjan say Ghana fo nyina emra okay na me te car ho me te bus no window no okay na obi ba no say owura me pacho je magi ne fa kokuro we so o tworo din ne maami say me ko a me nkopɛ nipa asmasi na me mfa sika emma ne say ne ofa asese me fa mere ne ma eba me di be 3 days am ka che maami say obi amane me nti kokoro mu ko du kromo be an pa be 10 ebucha no mo kire me sha fi o because obi a obuchua bi a wo nipa wudu abo ne dia kromo mu no ko du fi o a abuchuafo nya ta na me say me de nipa asmasi ana de nkrama me say me mfa mere ne ofa ave no omo hwehwe o manim omo hwehwe o manim ti e wa na mko yi picture group picture okay ana mo say make ma chiro no ba ko na me say papa wo ya oni tina ho no wa na krum fi adani sun so wo be 10 years wow wo be 10 years afa na wo se agumi wow there's someone na dia de be someone na dia de ne ma na me krona mo so na ma me bi wo na fa na ma me asa agi ameli okay ye twa bi so wo ntwa mo fa chi ni gina ye twa bi picture na ba bi o no na ho ya blank ni nyina aba wa ma me no wa e saman ma me no so watran ha na se obi hu se e ono a no wo tunu oja no ma no wo do no won na ma Abidjan kromo wa enti se oba no wa ma obura anwie na ye sie wa okra ne nenam ai saman twentwen ti na mpanifo se saman twentwen e bon twentwen okay bon twentwen to bitimi e ko fa saman ne koda say o mo ye hia o mo ibi ye nsamanfo me say me ko de funu bi e wo ofin so kuro bi so wow na akwa bi e kurase o ope mapa of ko we keeping ba me na no hia baba bi no se ne na ona ba no kofi e na djuna o a o de ba ru de mo baba wa no o de baba wa no hu ofa no se ofa no okay aba wa no to bon osmami ade wa nya lo to wo se na obi no
unu wa wuna nsa ne nsi wa asem si ere ere na ye de ne ba ko na se ne we ya kwa gbegane o se ma mi ade wa nya lo se unu wa wuna nsa ne nsi wa nga to mo akoy to mu nte twom akoy na to mu o gbe no so ayira o gida freedom o wow ade che ne bla mbebo po mu obupiri ne oto omo di nsogu no so te no wo kana no wo kana no masem wow nti ewi aso ko so ba pa ya ahwe wa wo se what you say okay me na me yo me ashtown Abyss Park na ba bi wo dunya fe no Otames okay da bia Saturday bia na yeko na me ne nua yeko ho aye na nte ka giti me nua wo pema pa wo ga no ma me pro me ya da o na nti jack yenko so ko fidi a wo ye kurasi ni jack o si ge pia so da na edua dan okay unya ga no do ga godam ye nyina da abonti o so ni ge ni wa dem ge ne pa Kabane Street 21 shano action how was it o no that is simple ya kwa na akwan kutumba so no wane e ma no tizim na ne be ma esi mpa no so wa woro no ho ono oba ne be da no oba ne so tempa no so o woro kaba no woro street oro kan e se de we be kwa medwane o bedwane awosi a kire ma wato ntimi nya hwe ama wane buntu oba no so we that oba na yira eso be hu na keke o yeah enye bi asi hu ewi ase antrewa o menwane edi be bosum ne sako Otames sako sia gabi o sa se ge ne pe ne ge ne be dai o so ne ge nda na se shi ge na shi ade che onso ba be ma no ba da ade che so utu be ma wo ma se watwi hu ye o de ne sapo ne twi be ma na ne hwo ano hu awuro ayi ne hwo ho ye oni mi etuntum wow ai kokko se we Roman father whatever o no ma nyame wa dane virgin go hu be penti na abua so agine ba wo gine nti na una ya no otufu se hwe yi ko onya tokro bia na ewuram me ko se ga bi pe na me twese ni ko ga ni me pe na sempa me tata ga na ga no o se data me posem na spirit kuta no me ntimi nya obone na ndo masa me ja rofu o se data ko ja me ko to abofu kodu o de kodu no wura na sisi wo ye na kodu no nyina awewe na se sabio na se won en sama so be ma ono da ebinimu mu angedegete no o so ono da sa na yo be ma so libi odi wura na se na ade no awewe na so da o so da ta oni no odi wura se ye na sama aye ho ma so da ta me pe wasem me so wo hwe na okuta akoma pa ti na man ti mi anya obon ka woni me dai ka obe ma ayira gen ade gen ye koda wa mede ade chi gen na free set wow ma hunu bi enti tokro bia na yedi okay obi wa wo hu oba bia na wo hu oba wo body correct mi kasa to sa ade we dey anye nipa o so be ma so chocho ne nkoda okay oba kwa koda no mema bebrebe o mbe ma wu enye yale o eye tokro boni bi o ma wuram wow ebiase na no pa ko so fi ho abusiafo hia na ye maame abro bi ba ho o chese sunsun mi the tisi no maame kan ko nto no wabo Debi o chese me ba okay we meet se ensama nkom ensi obi a obenfi ho kura o so onim ho me ba onim ho na ensama wo kan me hwe video okay munyi maame ni o na ensama wo kan na sama be na be kasa nkwase asem ja se lumba esunsun be se sunsun be wuro ma o kan mystery o kan die efi ofu onim o kan die efi ofu onim because message no dey ba o mbe so hu se nipa na mu na abetre nemu ene fa nsama nkom no se me ma wu na me besi wu ni na mbesi usu a me kan se me kan na bia wo wu afiofo nim no ni intasem bia afiofo nyina nim wo bia nim na o ka se munyi maame ni o munyi maame ni se na o chese na brand that number sunsun ba maame no wa ribi me ka bibia se no wa ribi na o chese no this was the first time man pe na tamus wu ya esunsun bi tisinsun ma ne ko hwe man pe na tamus busuafo because we na tamus da no better ene maame no yale ope ono ape fame sa dabi be ansama nkom eye sunsun ye kan sama nkom a sama mu odu sa ye ensama o friend sama fra bi dunya so ni sunsun kura ba yira ade ne ba so ma no option
The sama na wo ne ba. Sama na o fre na ma na abe gina ma na din komo. So wa man say omre on one look. And now omre beautiful girl, beautiful guy. Okay. You only be no be dwan. O dwan so abodam. Obe sese. Bitimi ba abo, bitimi ba oni, bitimi ba jata because I sama I sunsun na afre. Sunsun so ba enam sunsun mu na eba. Mysterious ways. Enam what you say? Aso ntina boy be abobodam. School for be akoyen incantation. Wako occultic. Wako kan books bi rituals, incantation. Wa nim se ade no ya aso ma no. Ono an challenge the omra. Be fresh spirit of the sea ma water. But onim ade ode be ma me ne se ma me ne mra. Ono an spirit of ma water appear no no appear no ma de eba. So betimi aban the way. In form of ade a wo yem be sew. Enti obi a fresh spirit as a woman no option. Me person oba beautiful lady. Okay. Or beautiful guy. Okay. One man into oba sang or deba. Because once wo frɛ no wo na control no oba no on ebe control. Oh, okay. Oba na ka say that number sunsun ba so. Ya na that number ka safa no. E ma that number ka say o esie no the fie bi mo wonka. Oboa. Sa oboa me dunya me ka sunsun nkuta nse ma me boa. Ma me amanfo bu say na di go bi say yo mo wa say sa da no abusuafo nso hia say won betu abusuafo into park no. Ena sunsun twen ma me ma ne ba ti bi sunsun bia na adwuma hye bia ko so. Ba say bia sunsun mo asem say da mo dey bra me say ma me me sunsun mu ni. Okay. Ma me ne boa. Lumba besi a obesi akola ketwa. A wonim hwe sunu wa bekasa. O si aberewa so. Nzama nkoma nsi aberewa so. Aberewa wo awie ba me nse wade na awu. O se na di amono ne. Dabi. Sunsun spirit o. Enfi o so nko no wait o. Asa suma abesi obi so. Suma bi obesi so abra obre na fu ko. Obemre. Na ma me wu a wo na ya kocha na. O wi yam se o so no aka no akoye. Won. Oboa. Oboa eyeki ana wabo. Na no ko ba adu. Oboa. O ka bi wo nkura se o. Oso mo so mo ti obuja point park. Oso mo ko na se mo ka che obuja point park so won ko chere bi o si elumba. Obuja point park aso on kwa mo nye ni gidi o mo nya no. Ti àwọn fo so se bia na hihye ni se o se be ya bia oboa eki. Wow. Bra, sunsun mu de. Yemfa sunsun mu ni akọ. Okay. Me hu nipa bi no de sunsun ebu obi apo a wo ho asotwe. Okay. O sunsun bi ju obi ade a wo ho asotwe. Because sunsun ye di asem. Ye di asem ne se odi fo a. Bibia ni wiase abeya ho beto da. Wow. Nti obi sofo. O di nyame di akoya apo. Ene onya stroke. Ne ho ntono. Obi preach undiluted word of God. Abontin obi an say nipa smasi de we nyame nipa. But in behind the scene no a demon. Ananja anokwe. Enti say no say nyame aso twen ba wo so a. Ka so ba bre wafum nyame. No na akodwa ato ano. Nyame ya bodwa ato ya so. Wa so afum ni. What you say? Enti abrabo sunsun me fa sunsun ni agro. Me ade amaka say me fa nyame di ntwa ntro da. E na me fa sunsun di ntwa ntro da. Ye sunsun ka che me ka nkyere wo. Okay. What you say? Because me nim sunsun. Ye gina sunsun time akoyi. Sunsun bebre na mo ba bi. Sunsun ya gina. Me to nyame ade a hyewe. E honhom o. Ozo we bra ba na ade. Ne bra so opie e na ye disturb no. Enti ye wie ya ma ne gafra ka so oni ye wo asem. Na so ya dwuma ye ba be. Ya bi ne bra so opie ne kwan da. Ye what you say? Say dey na wo say ye. Enti ye wie ne ye kwa. Ye ma ne gafra wada woro mo ye be kasa keke ya me twiti aso. Esa ye gina. So the Jesus Christ spirit. Enkomo ayi di omu tie bi. Yeah. Wow. Adiasa afena sunsun so omo bra so adiasa be pie esum na sunsun e omo han omo be pie akọ hen wo mo afena ebi be call hotels ebi be call club ebi be call market ebi ko ne na makọ pepe kunu omo no makọ de da ma omo ante omo pie ba nipa te bi omo di nipa form na eba sunsun mentan ka se sunsun da obetima ba se ya sere wo entimi nyesa okay but sunsun da wo yi betima ba se sunsun betima fa sunsun wada obesi a ade to obesi na me sia ha o so data mo wada enti wona mo ntimi wo ba bi na wo yi no fo numre na wo de aja fa na no na bra boy memobo
no ba bi na say ni tumu nyina gu a na bra ba me boko spirit bi wo a omo pe bi say awura nto ba bi wo a yale bi dan so wa ko no ho nto no sunsun mi na dia ma no ba bi wo so a na yale bi dan so wa no adu no ho nto sunsun mi na dia ma no nti abrabo no to abu sunsun sunsun en wo de nche nipa. Okay, now finally and some back am kan say that lumba say obre because baby o say nke ne ko to na busuafo mu ye fa ne to ye na ko chef ye bi mu won kan sana sunsun ne kan yo and I'm saying no lumba bro pese oba na busuafo nchen na mom e kan bi da baby o won baby na busuafo wo nti nipa wu a hu hia say ne ko na busuafo nchen de me kan say okay one more petition and I the key na say ya inform ni some so me kan nipa bi na kan sama ya man bi ya man sika bi baby come to my no worry okay money sika bi man be 1000 abre 1000 so me kan say mo obi an say abre wo so de o kan say me wo no crepa but oboa obi wa abonti o si oye komfo but onye komfo obeti maka komfo kasa beti maka spirit kasa but onye komfo wow ye me kasa what you say okay enti abrabo mu obi wa o be kasa ma ya brem wo hye na oni e na wati e na wo be package na be brand no abe kama wo be di adi die bibia na wo be hunu wiase o so di okay what you say lumba onye nipa hunu kwa a wo be ba be shi ba bro we so lumba be ba wo be shi akura ketwa so oba buna o ye virgin ana be ma buna o ye virgin e be si ne so because sunsum ensim mrewa ene abro a wo twabra samom wow but onse ye wura fi oprinto fi wa dawroma se ye na hima okoyi se ye fa okay o si a won si obi o bra obi o twabra nje fa 60 70 ne wow because you nkonya empani nkonya nsafi obi abo obi onya ne message enwura ahima fie what you say okay onya mensa akotena fichire because sunsun ofie yebu sunsun no okay nti ko asante bu amamre tina asante ahini different the culture na you more respect unique wow what you say nti abrabo mu no se sama bi wu na sama bi si a wo nsi babrewa so okay o si babu no so now this year say the little mama me e see no nsuta then na no bi so wo omo global kutu te ko e na akoba sasa bre e ya like say that number e sama ne na say the sunsun no na ne funu ne na ba bia da busuafo e no e ha adwen e ho be ya say nka obe da na busuafo ma e wo nsunsun so implication bi ni de o na owo e bana mu o da nsuta ye ntina ba no koda baby say the sunsun na no what you say nti e wo implication nti implication won say maame ne kali ne ba no bosomi nko lokrepa nti owu yo se de ne to ne yam so do maame nche do maame nche ba bia o maame na furu ma hye tina obi wu ame maame owu askoro mampo ne maame so wu askoro mampo okay but ye ko sie ne maame wo pepo so asante pepo so nti ye ho ne ekosi misal ekosi ne maame oda ne maame nche oda ne maame nche okay what you say ne ekosi ne maame wo ekosi ne nuanom wo ne nana no nyina ho ne esi o nti beko asie ho no ye busuafo ne saso me nana adwo firi da okay ya kokoda ha kwa me nyame che da ha eno ye cha da ha ko ntem da ha kodo su da na afia doma so da ha wow abusua ne da ho muna omo nyina wo round sana basa na ye de wa se ene na kire abusua wo nti je me maame afi nsiada enya nso aka ka bi na so ye kwa ye de nsane ade ko ya ye bobbo mpanifo o ma fitiri woko a o mo da ho ye bobbo o mo din ni asere se de esi ye no mo bi isi bi okay o mo nyina echechi nyina pa no mo ma ho ba no mo mfa ye die ne nkoso ne nyiche emfa mre ne emfa bi nhwe abusua no wow tina obi wu aye bon sama mpani sama boni e moni di obi o ti wi ase o tutu asama owu a ye hu nsakura moni di ye pamono maneko e di oba be bo obra be pege abusua ni mu no o ye boni di enipa sama si ye nsa o asase ya nsa abusua nsa o ene wa nsa o wa nsa moni na moni na ye cheji nyina pa muso ne sa owu ni kosi amompa ngukura na mo ma nyi ncha ne mpani ye mna ya brabo betin sama fo na ya abofo asama do o mo ni nyame wo apam because over o dey say me kwa e fa
ofie nsama so na akosi bofo ansa na akọ Nyankopɔn saa obi wa so dem wo tiam awurade gimi so wa amon na bi din mpa na yehuru saa o so bo awurade me na nasemasie o bo mpa wa so dem a wo bo mpa nipa o na o bra no o na ade masayi ma no awurade me na nasemasi me sra wo enye onyame nkasa wo wati ase ya yesa na say abosomsom enya abosomsom masa o ma bia o Nyankopɔn abrofo no o mo respect o mo culture no mo tradition okay wati ase but only respect the culture and tradition ya na yemu ye tradition ye culture na bia ase abosomsom wo okay tinke bia wa so da o bon pa na o bon na bi din se o bon na bi din na o ye yo nya sika bia wadi ya wa free hoko no be so o ye so no awurade ma menye se me na nasemasi o na se dimagimo o ma menye won o de message ko ese ozu se o mo ben Nyankopɔn wo na se o gina Nyankopɔn nchen oh okay o gina papa ne bone ntem bia o ko bo nsam jem ana o ko nyamo nti no message ne e ko no de o nyame nchen na e ko de o bo nsam nchen so na e ko wow enti e musa ma se sama ye bo nsam ye busa ma se o ye bofo a wo ko enti na sama so be ko aba reincarnation nyame o mo nipa biem asase na ofu ntam na no tise si akoba ne sei e ho ban hia sempo that lumba baby ankana mu obi o mo tudi akoma me no mo nchen ana se de obi wa ye ntusie be o se so me so mo ya o so mo ya amane ne amamre o mo di moja bi gu fom nti na abusua se obrimpo bi wu a ne nidu ala ebunkuta ne etwadwan etwadwan di moja gu fom saa abusua bia ne obrimpo abusu am so mo ya se bi adese ne etwadwan etwadwan di gu fom ye wi atwatwa ma abusua na akuaku abusua no ebi di ne mene ebi di ne nan abusua bia wo ba bia wodi ya di ama omo na o ma ja kokka o ma nti saa o se ukọ efi mbanyifie ma ya buran samanfie a se ya ma ansama aduane ya kwasida aduane a se saa aduane na se ye ni siwo wie na ekoyiba na odi bia wo ye fortify saa aduane bibi boni bia ntime nto da samanwie na ya kọ aswe sansamafo na di wo waje spirit adi saa samanwie bi ana saa na ya na ya ka anu ntina Africa ya be wow Samuel I from wo nkunwadam enim aduane ba wo kwa na ekon enti wo tu na du anya no yo Kristo di ani bi wo a etwam ya ba ya body for ana sa na ya na ye kan ye kwa so ye ka chi Kristo no woni moja dem se Kristo bu active bi awon ti ni bi wo a ya de ye ho se bi apam dada se ya ba ya body apam dada du apam dada ye mfanye apam foforo kwa de mfanye yi sa apam foforo mfanye apam dada ne yi apam dada ne nti sofo bi a wo ye ritual bi a on kan New Testament o kan Old Testament wow ho na de bompa e frɛ yedie ho na de ye rituals nti Old Testament ne nsɛm wo New Testament ye Yesu wu sɔre ye mu na nsɛm but open your written boy and for my Bible okay oh baby okay what you say okay the second coming of Christ a Bible different one wow books be wa abofo na tworo mo nim the secret na awon mo ye occultic e ye incantation e de ye no ma no wow nti obi onim sunsun no ma no o ya researcher o pesa books no they are retaining the power je me pay engine bi a mo books o me kan me invoke engine no na me di na kan de aka me ho na engine aba me personal de e book bi a book me kire symbols abaye okay be kire normal obaye na wa kenkan o kenkan a wo ba no order ade ne beba na wa kire no option wa kire de foka onipa bia e da say o friend na wa wale no tinje no be ma de bi say de na oba ala de bi say anyway so onim sunsun no ma na sa no ma ni nyina no ofom nti obi wa ono oba wonya na message akoda na bra bo a reverse me na oda na okọ medwale entine sana ide oh yeah sana anaduna me no oda medwale entine ade atia medwale aduro because me nim fie da wo mu sana kwose bema bia ya sana bema bia also bema oba bi ni bema bia da bema no ni shira atiko 10 years ni ye di atiko 10 years na yesi tokro nya ewuram bema bi no oba bia da bema bi no bema bi ni bema ko wuro oba bia se ama ni shira ni ye di atiko 10 years oba bless 10 years sa no ba bi so no be ma bi adama no hunso ko wura ni mu na shira atiko 10 years
One oba bi dey we chat quarters no. Who ya adwuma asey. Who promise and fail. Who be disappoint. Who ya one jale wo kra. 145 wo kra. Zan so be only the people to no dey na go say we. Also jale dey. Also jale nchina bro adan chene no. Also nipa no woni ni pie na also dey bi wuhuro ho. Odi gu nsuo mi siwo. Wonu nso wo ma ache no. Hye siwo. Okay. What you say? Okay. Hye siwo. Okay. Uye na wakọ ranch nyina wi a obeda no. Na wo de wo jale sem na wo de nsuo ni bi awuhuro ho. Nsuo na awuhuro ho. Okay. O body no wa recycle no. What you say? Okay. Because bema bi nsuo awuro ba bi mu a oba na ebre na bra bom ne no manyina akọ akire ebi ya na sika ebi ya na odu ba bi ya na favor but na mu nsubo ne ewura ne mu no ama na ebre enti abrabom bibi a wuye bi a so hu so sunsum na dikan because obi wa pam because emma do afọ mo no omo no me du achi memma do afọ mo no me du achi obi wa ne fie promise and fail obi wa ne fie disappointment obi wa ne fie awo ni obi wa ne fie hiapa saa de na na covenant ono ne wa pam because na dan wonya blood covenant ti be di wachi nti bema bi wa woni ma be sister da me say ne fie satan be teta o be trillion. Wow. Don't nko bi bia anye yi. La ko shenu ma. Be ntutu na mo basa wa. Ya bi abrabom also we are vigilant. Okay. We are vigilant. Wow. So se me no ukoi. Se me tumi na nifa na ko ya me ko am ntu ni fa me tu bonkum na akọ. Also dane no. Me dane no because me nim de da kwam. Wow. Wow de me chere nti abrabom bi bia so bi utimu sa no ni nyina abrabom obi tu adu enkan. Obi ha onko aduro so da. Onye na aduro da bet we protected because otie ene. Okay. Ene odi ni nso nti bibia ntimi nto no. Okay. Oba tu na du enka no, be no di enka no. Onye onko aduro so da o. Onim sunsun mu hwe bet ena nso otie ni instant nti. Okay. Da bia we fita. Wow. Okay. Now finally say we Japan you show sisia. E die na wonye. Abusuapa ni hwe me say abusua ni nyina e hwe no. So mo so mo bi esie na abusua. Onfo am nko. Okay. Na ba bi esie no abusua ye nyina de hye bi am ne betu ni ma mfana nto se me die bibi o me di sie nipa bi a ensem ya no mo kanka nti. O ana me de to ye. Na abusua aye nyanka made aye amane ne amamre wo ho. Omo wi o makọ omo krom. Okay. Akwa ya amane ne amamre ama so no adivert ya tu nsuta no o ma genatum. Wow. Also omo ntu funu kom ya oh yeah sa amamre so ya sheru ntimi ntu. Okay ti sunsun ne be ko because why amamre ne amamre nti yon se obi akoji suman suman na okoji e different ebi a esirem na eba ya de nagina na eba e ba no suman ni next e be gina na ya amane na amamre asa na ba be shim sa na de ne ti obi ti ma lumba susu aba nsuta ba be shim. Wow. Anye kwa omo twa odwan na omo de nsane no magu na omo de nsuo ni no na bi e wo nkwanta omo de gugu a obeba because oba no obefa fa kwa me biribi so aba se ne be akwa ne be bia ma na be wura krom. Oh okay. Go nsuo bi wa o ma fi me wura ho so mpema nsuo o ma me twam nko obe sikwa is why amamre tira so de furu ko bia na de tuka ma du nsuo so furu no so ogunsa abuja for sa ka asem ba ko mo se omo ya de hye na so mu si da lumba na yede da no ya kata na nge net bi ase bi si akata na sa de maka mo sem se menim de e ka abusia pa the police say so ya lumba na ka to se se ni o no nim komoko no di ye. Okay. Nti no abtuju no say no kra na say no kra di no. Okay. Se lumba na edi ni sunsun be se akola kitom na akola kana panyi bi oba bi ase lumba be se ni bia omo nsi no hu wa yaza. Wow. But na dey we catch to any friends. Ya me catch to any wi ase no. Okay. Di bibi di. Okay. Bibi no anke danke ntu epunu. Enye nipa nti na etu epunu mu. Sunsun nti na etu epunu. Be sunsun oba o mo ago. Obo wura mbeti nipa nti na etu epunu. Wow. What you say? Tu yasi aji bibi di. Na bo ho ban. Na hwe wa no kasa yi. Na nye ba bia na so wura. Na ba ma bia na so ne da. Enye oba bia na so se ne pe because o se ne pe na kasa tiro. Ba ma bi susi ka bia wo gidi no. Wa di ba ma biska di aji wo ho kra no me di wachi. Nti ya wo ye bia o so oni da wo. Okay. Ewi ase na ho kwa. Wa wo bi di kofia 2 cd. Apute 2 cd e be di wo fi wi ase. Na wi ase wo e mystery. Wo ni secret a ye dane no da bia wi ase dane. Ewi ase enso beteso.
wa hwe kuku a wontimi nkomu da nti obi ahwe no ye the number is 0244 okay 58 okay 44 okay 38 okay 0244 58 44 38 and 0538 69 0943 ofre me a abre bia me no bedi nkomo anya obi bia nankopon hire obi bia amen na ya da se abusuya se din nyina be pem ase bi da se oje bre na wo hwe na and then some matino me mabotu mpo nya me hu ye mobo and yes say two among cars are used also careful bibia also careful because and yes I dia atare cross careful mama ko atare de bia won ya atare ya so kala also na atare we bia mato ye me fem be se me share from metro aduada wa de also brana guada de bia wa kala also wow but yen check we say ba nya be di no so for your fashion fridge mo e bia nya boko kai say all be trading enterprise Kumasi South Interest Junction so so papa ni perfume papa di akọ na ko jibi o Battle Great Financial Services say intermediary financial group Ghana for America and Ghana for Canada misremo a insurance ones and some dey and one Battle Great Financial Services fa ho bo mo e bia nko ma friend number na etwa bi na me am mama dan na ko si twen komo e bia enko e mama dey ko bi na osu e bre pa me be sia akoso a na ne yentina nyame nka ho na ti mama ye wi na ba ya na ye ka wi ma che busu ne ye nko na onye na mama ye sa me passing bia e wa se say sumu nye gina se emwo kra na esu achi wow zini na wo su so na o ba wi na abo su da bi ti anaju kan ja abo no so ni time so se odi na goro to mo du omo nkomo ya ha omo na ya mo du omo nkomo na ye disturb wo mo ne ya na opa cha okay wa ti abusu ya ti be pa me be hia ya me nka obi an ya kra mo bye bye